This is African Sermon Central, Silati Mbutini, Uplifting Family Church. I'm with my mfowethu lo bekasishayela tinsimbi, asishayela kamnanzi kulo busuku balamuhla all night prayer. Sinemfowethu umkoko lo bekasi-asharishela la sibukela ukuthi yonke into ihamba kahle. Bobaba, ngithanda kubingelela ekuseni egameni laJesu. Nathi siyabingelela sibonga inkonzo lenhle kuze kuse kona bekukude shem but uNkulunkulu ukwendela okuhle. Mfowethu siyabonga kakhulu leligcobo uNkulunkulu alibeke kuwe indlela yoshaya ngayo isibusiso kakhulu mfowethu lenkonzo kuze kwasahluthu singabuva nebuthongo because uNkulunkulu abekusebenzisa etinsimbini. Mhlambe into ongayisho kumbukeli ekhaya, mhlambe kumkhutsata, mhlambe lawo mavulo ongawasho kunako lo bekwenteka lamhle ebusuku etimbotini. Ngamkhutsata ukuthi kuye esonveni is very important ngoba kusihlala ekhaya uthi wena utofundza iBhayibheli akukusithi. Because liyasho iBhayibheli nalo ukuthi one person can conquer 10,000 but double people can conquer 10,000. That's amazing. Ngathi watsinza such a powerful point. Ngiyabona nemkoko namfowethu umkoko la uyabusiseka. Mfowethu umkoko bingelela nawe mfowethu elihlelweni. Awu, angibingelele nami egameni likaJesu. Siyabonga nje siyatibongela nonke. Sibonga kubazalwane kuto sijoyina enkonzweni lenhle. Awu, cha nathi njengebazalwane sijabulile siyadibongela ngako konke lesinawo. Hawu. Kude emagama lebesinawo kodwa nje lokusenhlitweni kukhulu. Siyadibongela. Siyabonga kakhulu baba Mkoko, siyabonga kakhulu Nkosi, umsebenzi lomkhulu leniwentile. Bengeke lenkonzo ichubeke beningekho. Ma roles leni wadlalile makhulu kakhulu, sibusisekile kakhulu. Babukele emakhaya noma ke nguphi la nibukela khona. Hlelo lolu African Sermon Central sicela ukuthi ni subscribe on our YouTube channel nitokwathi sinibukele sitokuva nokuthi yini lebusisela boba belaba kulobusuku because ngale kwalomsebenzi lebebawenta timpilo tabo nato tigucukile bakhahleleleke kulenye lizinga kunenge labembuleke khona emehlo boba besiyabonga kakhulu kwangathi uNkulunkulu anganibusisa nisachubekana kumuseva ngako konke leni nako ngiyacela ukuthi sivaleliseni kubabukeli bahlobo ba. Awu, bekungaba kukhutsata nje kunalaba khona emakhaya ukuthi awu cha nibuye nisijoyine Uplifting Family Church. Awu, cha siyabusiseka ekhaya nani ndawubusiseka njengoba nathi sibusisekile. Ngicabanga ukuthi ndakutfola nathi lesikutfolile insha yethu ngicabanga ukuthi hamba ijabulile. Siyatibongela nje kukhulu bazalwane. Amen. Amen. Nkosi, valelisa mfowethu nawe kubabukele ekhaya. Is the best keyboard player. Mawungabe ufuna keyboard player ngala bongculwini ndaba mhloshana eSwatini Manzini. This is the best. Valelisa mfowethu kubabukeli emakhaya. Nami ngukhutsata lokuthi ude uplifting ngoba it is the real live leliqinile. Yes, akusilona leli fake kulala amalanga lelitholayo. Amen. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Umazothi fake leli. But thank you so much mfowethu. Kukhulu kubusise. Abe nani uNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Siyanithanza kakhulu. Siyacela ukuthi niqinisekise ukuthi la ka YouTube kuyaphileka. Ukhulu futhi la sisaya khona. Do subscribe, do follow ema videos noma tinshumayelo lesitabe siposta kule channel sakha imiphefumulo sihlumelelisa imiphefumulo ngeke utisole ngekubukela noma ngekulalela lonke lihlelo lesitalifaka la ka African Sermon Central. uNkulunkulu ugcobe inceku yakhe ngemandla wathi igcobela lo msebenzi kusekunenge lokulandzelako lesitakubukela nalesitakubona nalokutawusibusisa emiphefumulweni. So subscriber uphindze futhi nawune family ubasherele ubente bati bantfu
African Sermon Central. Thank you so much babukeli, siyanithanza kakhulu egameni laJesu. Amen.